Yambi ulina mina bakareng bara gonga unijigunere boki ka jeja padurere. Ani mana ka flash papa chipa ginedu shaida saka pai chini. Chipa ginedu shaida saka pa logo jaja keke pai chini frani. Girenga bishe batisa yugo pa chipa mene kokoli bua kuchi uwe na buru. Midungo uli noloni Paul Jerome Bangmanda baliga bate ne ya pale froni. Na yambiro ninga oni dunga rege ka jeja pale da chikena yanga daha moino weli mboli nika fui marago fu berononi ono kibigu pangogu ona bingo mbataya ona janga mbataya chiki undoro ni kiundogo ni aboro poro okono roho a ke bibata boli fuma ko furoni wana ndukumbata na gane tongo sapa geda pangmanga tikya chigeda yin ki waraga gagude geda pai waga sosono boro geda pai te babanda aboro nengbe na jarogo gubangi sake kya pai kya chi ira pomboli ka geda pai logo pa boro batika yoni nani chi kya chi geda saki waraga ogure na akura dunguhe a ngogu na sa rogo saka kekya payo kinegi bangi sapaire rengbani na manga ha chipa jeja kekya pai a bono ho rengbe na ka geda jeja kekya pa rogo gbana yote sidu wa rengbani kasaka jeja kekya pai ni roro he kaya ngereria pai bishwe ma abangu hakidu uwe bambata hanga gine kasagani asaka pai akibi kumbo abera saka rogo apayo na sino na inido he inga pai na guwe chenga chipa ginedu shaida saka pai tini hani bingo gu bambata ha kumba abera rogo ruka buru na biama buru na sa sinaya ana abera ha chiganiya ko dungo guboro ni kabatasa a Israel amina adana abera ho awuri Israel na abera hanga Yesu ye kabatasa awuri Israel na borore ngodu ono ginigene du ya abera hanga ko ye kabatasa awuri Israel rogoyo nkebinga chipa gana biatana babarehe apeki Yesu abera hanga ko anja masia kidwa na borore ngo ono ya gigi paire nikina betehe ndiko geyo bena adunga otado geyo bena adunga gapu sunge adu chipaka kafurani lifiyo be aromo giberane kimbuyo kei iningo Yesu okwazi ngini be kiyo ya ane biro ruka biama biata bawe na sita na biama bawe na bishe ziaja toro kini moka manga sunge na abeno yo ko yugo ga Yesu nzunzu sunge fiyo rogogu imara gongaga ziaja ke kyapayo ani gani inido he gani ino apai na abena nani nengbe na ka sanwai ani asaka rogo ziaja ke kyapayo ziaja toro niko undurani ani girogo ziaja ke kyapayo ni ruru he kaniza benanani na ngodurani ziaja fuko bingo kuraha na fresh papa asaka rogo apayo rogo sako lindo bawena biama buru na saba kuchi buru na mwambe sinaya kashingia ogwa boroho nika fura rogo ngbatunga afugoyo idukine uwe kaya susanga biata ya ipaka fura ni basasa ukura boro ki seki rogo gupayo ya gumbahare ono kogubora adunga ho rengbe na kasaka rogo yo ya guni na fura ningbatunga afugore kionga kenisa yo kifura kinakukotoniyo na fumboli amina ya wahene yawe kashinya boro na fura rogo ngbatunga afugoyo kinisa yo chinado panga aboro dunduko yihagya chinya bora janga rogo na pehete chinado panga boro duho ne kasaka rogo yo fabro kasi doa kininga kura boro kono ari manga kajja rogo pare ya iye no kura biata boro pani saki rogo yo ono keishi chinga biata ya asaka ro pombali fabro ehige rogo yo wenenga na kashidunga boro ho tengo guni ne ka saka rogo ya pare guni na fura rogo ngbatunga nguni afura rogo yo le nge pungiri chidu ra ina ngbatunga para binya fura rogo yo abra janga haya nyongonga kanisa yo nin flash na kupotoni yo na fumboli wo dujaja ke pa pehe gipare chuma pahamanya ka mabiko ogwa podun kongo gwa na peka kanisa yo kashidunga kono hanga gwa adunga rogo echini ya ana furana ni ani mbwe dungurani kono na furana makinisa yo gwa pa adunga rogo echini ya ogurani kono na ya me gwa fugwa na fura rogo yo wa shiba baraba ngogu
Manasana boronga rogoyo wa eke aframe no rogoyete. Tungo ege apare chafunga teri mo fumboli te bombiko jeza keke pana ya mem kasinya na fra rogo mbatunga yo ani fra rogo pango gune aburo ka janja kini samnomboli ngegine ya ke zia keke apa rogo pa ebere pa giriki na pa aramika kasidunga ane inungo kajeda papa ja borore venengaite aniki izi isa kirogo ya saka frani apa uwe chipa asaka rogo apayo pa saringbe naka pa rogo parani guni nasaka ha kisekihe kina rogo gu na girogo yo mbata borengo dunga rogo parani nga pa zande akura apa kono ho words kelimat adunga rogo parani ya kachinga boro nasaka pa ni dachi gu parengo gu pa boromu utado pa jaja kekyapa chedo pangani girogo yo parani chihote rogo parani yo ile kambugungo gwa dunga paharo go parani yo ya kasi kino gumbata ngo gudu dulo go parani pa an higi ha bombiko ya apapa pare sinaida ani geji aseki apa ini bachacha chare bodunduko chipa aniki girogo yo ru mbata ha ru gudu mbata fu he kasi zavra dunga nageda gini mbatunga seki apa ivuno ambulu rengo scriptura chare bodu ni aporaha chipa jan rogoyo asaka rogo apa nandu kinji angbatunga seki rogo jaja keke apa yo biata kubamba tahanga ururu saka apa nga New King James Version NKJV ruru saka apa nga formal shina pekina sangbogo dumbata fuhe shiseki yoho nimbeji kuchinzunzu he wane biologo yoani uwe biama Yesu kia fuli na sagamunani ragole atadangata wane bihero ukura uwe hechenga New International Version na frachapa seki nga dynamic charunga kuchi pasate ani bingo ho yowe chigba kuri rogo payo the meaning na frachapa for meaning rogo pango gushina naida ani girogoyo chua saka pa amasapu washa franga de chipagine edu maimone chini rogo ho Yesu kikaragaha gire boata dangate biete chikia sigunidu mbatano nobu biata hachenga naga living bible na phrase papa passe nga gine nga paraphrase nga burusaki jaja keke apa kana kuchi guguwa nya da kasaka ha gini rogoyo wagidule ya shinagumba pa rogo gene fugoyo fuga boro fugo zando angenga kubangiri payo ya shinga director shina yawe kokiya kami undongoro te awere girek bo atadangate ko iliwa pai asaki rogo apai hana ni basasa dun ni bakakya gini gumba chiro otado gini gumba bangiro ene besimi ngagu bamba tahare naga New King James Version tidu bunko chimbiji na bamba taha biji na nzunzu goya pamba ya kurorogo yo anyingo go kura ina sasaki he shikitun chi membeji paya iyo aneme oguyanga dahadu uwere chingbangba chipa kajang rogo gini pai shagumbaha ono changbanga chipa yugo paite mbiko bera borodu du herogoyo shinaida ururu saka pai the formal nga New King James Version na yupanga kasingia onada ziyaja kekyapa olina oningbegu ziyaja kekyapa nga New King James Version chidunga unambeda kuchi pa arameka pa aibere Yesu anafra rogoyo chidunga bambata saka roga pa translation awakora hangu ne ya wale asaka pa kono tunu chigu panga gumbalia aije ka pe frani ani bingo inido sino rogo gate buru bishwe sina yawe me ambusa ulia borambusa chipa gu ira pa ngaga aboyo dakinaho rikoyo kaduni biata na biama nga oguyo na sogare mboliane wa mboliye wono kambusa ulia borambusa chipa gu ira pa ngaga aboyo kambusa chipa ne upanga kana manga ogwa ira pa ngaga barani aka bimbusa ngaga barani kewirani yi kamanga gu ira pa ngaga gani
wirani ni ka bigu ira ira panga gani na ga barani kachinja wiriyo ye kama gu ira ira panga gayo wiriyo ne ka bigu ira gumbu sanga ga ira ira manga panga gayo na gani na ga barani ha ayo panga ani sa gani bara sada panga na manga no go pa abarani amanga ata chinja abarani amanga inga pa ani mangiwe na pa ani sa gani bara no ko pembo li hane unambusa wuri aburambusa chipagu ira naga abayo kida cheri ko biata na biama bete riko bia mawi na sogoro bari yana abrokono no wi na sogoro na mbusa abake keja keka pai olindo krogo dungu eshino ibakaka pai bere papa akasado agiriki na aromo shido alengbe na kaja goyo keka pai wenengai hana singida pa sino yoni sino ngogu ya drogoyo oyake gia panene ila ngale korogoyo chingmangba ngani ngara korogo sino nani ono ogwa pangogu mboli ake he pashino ogwa aborole chendo panga ani inu paria ha na gani a piapa korogo sino ebere borodu ke sanani chugupa nina manganga haya oninimbu heni chimangi shidu ya na pakana hechini chipo gwa pai kwana manganga haya nga yesu kwana manganga haya waginugo wakasa ogude mbu chipa ga abayo ayirapa waginugo berewe wa nyakasa ngbodu faraoyo ya pare ya na pakana chipa pahanga ge dumbali ambo yo chini manganga agwa pare chini tadu gini po dumbali amanga agwa pare chini ono che kana zavranga ino sinagi abrore ni basasanya jeje kekapa hibe gyan rogoyo frani hi begyan rogoho frani shina saka sushi shino shina saka shishi shino rani wapakusa wapakusa zegino pa na fraj pakusa zegino shishi shino rani pa inga pa wapanga ana enongo inga panga gine temboli na pe frani nga girenga inga pa ya pare shishi shino rani na ipa gine anaida bata chini ndo ya pare kani ningo tebiko chirogo shino rani ta anada bata mbiko gine mboli na pe frani anaino hombiko sambako ani bingo inga pai rogo yoani libwa buru uwe na sa na yawe yesu kiya fiyo kasingya ona vureri kagbegbere pai dunga chironite ona yoni were ani nanjara goni gbegbere pai nyanya amena yesu yesu yawe fa uri israel we nukuyo mangi chionga ameni apadu nuko amena njara yesu ya fuyo kasinge ya dunga irovureri idunga nga bore inga paite ono yuma ngitio nga amima ino apadu nuko amima ino shishiko shidi yesu ya chini fiyo we inya nyerogo inga pai kana wodu frani wana manga trani ninga ani ini kishushi anadanga kagbatare ngote chedu ane kara kani kina korogo gani inga pai kane ino nga nala korogo inga pai ya yesu na pehane ana yini fumboli kinya fuko nga irovuroli ana janga rogo paite ane ningo hente mboli ni pa shishirani mboli nuwa kunka batasarani hondu kunka nungarane ne ka jiyoko ni oku yugu sangbako frani inga pa nga tuguru dagba bageji pa na jaja kekapa inga pa na alia gugene ana sakarogo jaja kekapa kini ijipaha nenengbe na ja scriptura ni ira hambiko gani kiso pase gani nanga ne yebe beranani gani chiko gani zanga eliso na gani pinyomo tado gani pinyomo kina sangbarani na dungu akura agbara berewengogo na sarani kani ginga rogo jeja keke pa wene ngaya isarani kani saking rogo yo ni ruruya sido ani duwa kani gedi jeja keke pa rogo futise yo na ida pase fumbori ani duwa kani duna ani duwa kani dule gerege chipa scriptura aria rani ne shinonani chi aria rakarani jeja tororing bena kamanga sunge rogoraniyo kani rafuko kagani inga paza vra duwai vunu konungu shirani sa arengo du wane birogo yani ira nasa
Gire shaido panga an mangi he awulin na kachi dunga ana ani duna kiso pase chirani. Anata kama kana gwa panga gune yengberirani. Ani ginga rogo samambolite. Ani ni wigini pakwa ida aberanite. Shidwaha dungurani achichini kusayo chirengo. Rengo inavala rengo fulani kane no pangani ngodu ya bamiko. Gani apa masalani ani gbeli. Gani shino. Gani inga apai. Ipegini edu shaida saka apai chini. Rengo gubangwa pani magida ha chitunatuna ha. Nebi uruka. Rogo uruka. Buru na biama. Buru we na biswe. Chini yawe. Koki urugeyo bena. Ikiruguchiyo na zieze kekapai. Amina. Kongada. Yesu. Yesu ki uru bena gaka baweliki. Chupa igi zieze kekapai. Yesu amasa gaka baweliki igi rogo zieze kekapai. Onmoino ha. Rogo kura volisi Yesu na pe rogo yonga. Gupa me ape froni dunduko. Na pe fo abrodu. Ya. Gupa Yesu ape fo oria fo abaweliki kuna pe frani. Kwa uruge bena chipegi jaja kekapa. Ku uru gani bena anigi rogo ziaja kekapa yo areme a. Ashidunga aniye ki ijika saka ziaja kekapa ni ira ha. Anime na ada kuchi ira ada kuchi pai. Gipaire anyanga chipa giapa bata guaya ono chipo gua pai du ziaja kekapa a fresh papa hanaba. Ruru saka jaja kekapa ne ye na gine ani bingos ne ye na kodati se rogo ida pase yo rogo pamboli yo kiye na kodati se rogo yugo payo ngane yugo pa na kodati se kinisa yo na kodati se rogo sunge yo kana ida wene geda jaja kekapa hemba hanga hermeneutics ani duwa kani wishigi papara ayeda pa ni bi mburu hembata guyembata fuhe no go versi na frachipa kinagu pai san anageda hare chinya na frachipa pa rogati se anake biego versi dundu ko na frachipa pa rogati se kasinga na frachipa pa ria ha ndo kan gboto go versi rogo jaja kekapa na frachipa pa ria ha apa ni basasa dundu ko chedo panga ani menge kana wo hundu kaniruni kaino samamboli fulani rogo ziaja kekapa. Ellen G. White rogo gari kitabu ya yambahanga Christ's Object Lessons ke waraga kamasa na bawe na we rina yawe yamo monisana nga he nga gine kemi mangi he kabata moduwa kamomoi ga kurwa beran sande ogubimo ho beavungro gumatu dihe moduwa kamomoi he ngbojimo wishiga pai kama agbata scriptura kanyekasa kina aberano boa mogbata rengote mogbata he ka wishigo ya bian ya wai homa agbata he ni na kamobi aberano ambedanga na rengo ya kamusakingo rengo chiwiri kina berano ya ono mojigu imarago fuyo foro kugume moza berano na ngboduro chipamokibi iliwo pai durogo samambolio tambaye foro chipa dego troni olina chipa ejapa dakuchi yangada ha kirenga yangada gani yugopa areme mina yambiro ninga oni bingo gyapare rogo website yamba nga Sabbath School slides nga abazelengi ayugo aparo yo na apostle do onangba ka biologo YouTube kasinjo ni kehe nga uyugo pango gurure bihebi kasidungo ni kelimene Paul Jerome Bangmanda onangba na ka bihe tambaye fuloni bari fumaku fuloni amina.